Imamo jednu veliku temu kojoj nismo možda u zadnjih nekoliko mjeseci pridavali prevelike pažnje, a to je ona tema koju ti osobito ne voliš, to je takozvani NLO. Naime, u tijeku je sad saslušanje pripadnika američke vojske, američke avijacije, američke mornarice o svim mogućim susretima, možemo to tako reći, treće, odnosno bliskim susretima treće vrste, odnosno o svim onim fenomenima, a čini se da je osnovna namjera američkog kongresa da isključe svaku mogućnost da iza toga stoji američka vojska. Dakle, nisu baš previše sigurni da ne postoje nekakvi potencijalno nevidljivi fondovi i nekakvi skriveni programi koji bi možda ukazivali da su sami Amerikanci iza svega toga. Za početak, NLO i susreti treće vrste nisu ista stvar. Znači, NLO su nepoznati fenomeni u atmosferi. Tu su i kuglaste munje, tu su i meteorološki fenomeni koji vjerojatno nemamo pojma da postoje. Mi sad govorimo o izvan zemaljskim fenomenima. Kad idemo pogledati da li postoji mogućnost da je sada upravo naša civilizacija u kontaktu sa nekom drugom civilizacijom, vjerojatnost je ekstremno mala. Reći da je nula ne postoji, znači ekstremno mala. A onda idemo pogledati logiku, da li bi, kada bi mi imali kontakt sa nekom civilizacijom drugom, se zbilja oni igrali sa nama skrivača. Znači, neko ko je putovao među zvijezdama, netko ko je sposoban napraviti taj put i ko ima tu tehnologiju. Nema jedan razlog zašto bi se skrivao. On bi naprosto došao kao Bog tu. I ti biš morao prihvatiti da postoji nešto tog tipa. Znači, onda druga varijanta. Šta ako zbilja je važno da ih mi ne vidimo i da oni nas proučavaju? Ali ako oni odluče da ih mi ne vidimo, onda mi njih ne vidimo. Znači, opet je ta pitanje tehnologije da mi jesmo u stanju, a ne sad američka vojska sruši jedan od tih letjelica, pa je on u Ariji 51, pa Amerikanci gledaju čega je napravljeno. To ne funkcionira na taj način. A onda kad idemo pogledati iz astronomske strane, da li organski, da li organizam organskog tipa, znači napravljeno od proteina, vode, može napraviti si put među zvijezdama i preživjeti taj put sa količinom radijacije koje je tamo. Ili krene tamo kao organizam i dođe kao komad čađe na put nakon toga što su ga kozmičke zrake sve toliko izbombardirali, su svi atomi vodika otišli ča. I odgovor je da, zbilja, mi ne možemo preživjeti taj put. Onda je pitanje da li možemo putovati brže pa da to skratimo. Ne, jer ako putujemo brže, svemir nije vakuum. Znači, imamo u najrijeđem dijelu svemira imamo 1000 atoma po kubnom metru. I ako ti pokušaš ići brzo i sudaraš se sa tim atomima, u tvom pravcu idu gama zrake. I ti si kao da si u cijevi od CERN-a dok letiš. To znači da još prije nego rašta radijacija koje proizvode zvijezde, neutronske pulsari, hipernove, ti stradaš naprosto od zračenja brzine kojom se kreće. Ali ti sad ideš, dakle, ovo tvoje izlaganje ide od posebnog prema općem. Metoda indukcije, nažalost, ovdje neće nam puno pomoći iz jednostavnog razloga. Zašto bi američki kongres sada otvarao fajlove iz 1968. To znači da imaju neki problem ili da predviđaju da će imati neki problem za nekoliko godina. Naime, postoji teza da ćemo ili svjedočiti velikom vojnom sukobu koji će ujediniti zapadni svijet protiv Kine, a u drugom ružnom scenariju postoji teza da ćemo se svi ujediniti u jednom velikom ratu protiv izvan zemljana. Dakle, to su dva ta moguća scenarija za narednih 10-15 godina. Pa ili ne budemo naive, gledaj. Recimo, kad pogledaš koliko je moć znanja,
Gled, mi smo u situaciji da ti taj veliki rat protiv nečega, ti pustiš jedan sintetski virus i ti steriliziraš zemlju. Znači, da li je moguće uzeti genom čovjeka i napraviti ciljani virus da niti jedan čovjek na zemlji ne preživi? I odgovor je da. Da li je moguće napraviti da virus koji je ciljan na miševe, da niti jedan miš ne preživi? Odgovor je da. Znači, kada dolazimo do nečega tog tipa, recimo da njima treba naš planet, jer to je jedino vrijedno što tu postoji. Znači, planet koji je nastanjiv. To se relativno lako očisti ako nemaš nikakvih etičkih dilema oko toga. A onda, nikome ne treba taj planet, zato što civilizacija koja može putovati kroz svemir, sam rekao, sa radijacijom, sa svime, je strojna civilizacija. Ali ne pada snijeg da zabijeli brijeg, nego da zvjerad otkrije tragove ili sakrije. Ajde da pokušamo prevesti ono što si rekao. Znači, neki kongresmen je postavio pitanje da li se može vidjeti te fajlove. Kako je on kongresmen i ti fajlovi su stariji od 50 godina, mogu se vidjeti. Ali to ti je kao kod nas kad je parlamentarka pitala da li zbilja avioni izbacuju kemijske tragove i truju nas. Mislim, kongresmen u Americi je jednaki truba kao i neki kongresmen u negdje drugdje u svijetu. Znači, kad pogledaš koga sve imaš po parlamentima, i upravo zbilje postavi svakakvo pitanje. A onda će dobiti odgovor. Znači, američka vojska je imala program praćenja, onaj Blue Book zbilje postoji. Ali rađen, američka vojska je imala i program iz parapsihologije. Da, i ruska isto tako. Je jasno, znači ti ne možeš si dozvoliti da si u hladnom ratu imaš mogućnosti da neprijatelj te napadne tamo gdje ti nisi osposobljen. Zbog čega su onda ta saslušanja zatvorena za javnost, odnosno zatvorena su za sve osim za one koji imaju obligaciju čuvanja državne tajne? Prvo pitanje. I drugo, još možda bitnije, zašto je dakle spokesman, onaj koji predstavlja Ministarstvo obrane, jednostavno nije želio odgovarati na novinarska pitanja pri prošlog tjedna. Rekao je da jednostavno mu nije dopušteno na to odgovarati. Gle, šta god da je rekao, novinari bi bili napuhali napraviti show kao 100 puta do sada. Nemoj se da reći da su novinari krivi. Ne, katastrofa su novinari danas, pogotovo ova zadnja generacija koja se čak nije ni obrazovala da bude novinar. I traži se senzacija. Možda nisu ni oni krivi, recimo da su urednici krivi. I ti imaš članak, imaš naslov, kažeš, wow, naslov ćeš pročitati, nema ničega u članku od tog naslova. Znači, neko je namjerno ti stavio, kao što je sad na internetu clickbait, povuklo te, ideš čitati neku glupost koja nije ništa zato što je trebalo prodati novine ili prodati članak na internetu. Znači, novinari su potpuno nepouzdani. Imamo situaciju da unutar toga postoje tajne koje su tehnološke, ti su ljudi stradali. Znači, kad uzme Area 51 kao super tajno, desilo im se greškom na početku interneta da je US Geological Survey zaboravio maknuti slike tog područja. I da smo mi mogli otići i pogledati u visokoj rezoluciji cijelu bazu. I to je zbilja jedna jako moderna baza za avijaciju. Da li se tamo radilo eksperimentalne letove s avionima? Hrpa. Koliko je pilota poginulo u tom poslu? Vjerojatno 100. Znači, to su avioni koji su bili svakakvi i stradali su. Da li su se oni sa Rusima natezali oko Area 50? Ja ne znam da li sam tu pričao prije x godina, ali kada su naprosto jednog trenutka su Amerikanci shvatili da Rusi znaju kakvi su njihovi avioni, eksperimentalni. Jer se pojavili članci u Rusiji da tako će izgledati avioni budućnosti, a to je bio njihov avion parkiran na pisti. I onda su shvatili da Rusi imaju satelit koji je dovoljno dobar da im može snimiti avione koji su čekaju za poljetanje. I onda su se sjetili da će skrivati avione kad ruski satelit prolazi iznad. A onda su se sjetili nešto što je tipa
1. april sjetili, ajmo mi napraviti da, jer oni su ih držali po noći istovani. Rusi su imali infracrveno, ovi su shvatili da ti ga napraviš šta god, ali on vidi avion jer je topao. Ili onda su našli nešto drugo, da Rusi vide ne avion koji je topao, jer su ga sakrili u hangar, nego vide hladan dio piste gdje je bila sjenka od aviona, jer pista ti svijetli cijela i ti imaš tamne dijelove gdje ti je hladno. I onda su se sjetili, onda su od kartona rezali sve moguće oblike, između ostalog i okrugle, i onda su koristili onaj vabasto za grijanje na naftu, da dobiju i da zagriju pistu di su motori. I godinama su se zezali sa Rusima, tako da su radili od kartona hladne dijelove piste i vruće dijelove di su motori, i ovi su pokušavali kopirati. Gle, sve se to zna, zato što ponekad ti procuri neka sitna informacija, ali kad ideš razgovarati s ljudima koji tamo rade, američki, ako si ti kontraktor, čak i civilni, ti potpišeš takav ugovor da tebe nema ako se izlaješ. Znači ti to naprosto ne smiješ reći. Mi kad razgovaramo sa kolegama koji su radili za američku vojsku i oni su u optici, u softveru za obradu slika 10-15 godina ispred onoga što je civilno. I onda ga pitaš, da li bar trepni očima, da li i da nastavljamo to raditi ili je to slijepo crijevo? I kaže, ne mogu. Znači ne smijem ni to. I da, u astronomiji su oni imali adaptivne, aktivne optike zbilja 15 godina prije nego što astronomi izmislili ponovno. Da, jedan od slušatelja pita je li današnja kozmologija u krizi. Naime, on se osvrće na pretpostavke i unosu nekih novih elemenata u kozmologiju, kao što su tamna materija, tamna energija, odnosno tamna tvar i tamna energija. Pita, je li to sve zajedno previše upitnika i previše nepoznanica da bi ta jednadžba još uvijek držala vodu? Dakle, to je pitanje moglo biti kada je Kopernik rekao da li je Ptolomejeva kozmologija u krizi. Onda je Tycho Brahe rekao da li je njegova kozmologija. Onda je Laplace rekao bog se ne baš. Uvijek je u krizi. Ono pitanje, da li je biologija u krizi? Apsolutno. Da li je fizika? Da, fizika je ne u krizi, u banani, naprosto oni su sa supersimetrijom, sa svime došli do zida i kucaju s glavom u zid već 20 toliko godina. Znači sve nam je u krizi. Svi modeli su nam u krizi. Uključujući i političke modele. Da li je demokracija u krizi? Da li su diktature u krizi? Ali na sve te moguće krize sjajno bi nam došla jedna ugroza iz svemira da na trenutak zaboravimo krize i da se svi ujedinimo protiv zajedničkog neprijatelja. Ajmo se vratiti sada na kazališne predstave iz doba Rima ili Grčke. Znači imaš tragedija, nešto završava, nepravda je učinjena grozna i sada ti dolazi dizalica koja spušta Boga. I Bog rješava situaciju, nagradi dobre, kazni loše, i to se zvalo Deus ex machina. Mi cijelo vrijeme tražimo Deus ex machina. Razne, nekad je bilo bogorodice koji su se pojavljivale, netko koji će biti iznad našeg bijede da nas spasi. Kad je završio Drugi svjetski rat i kad je nuklearni holokaust bio svakog trenutka, onda smo tražili da neki pametni vanzemaljci dođu i da nas spase. I tu je odjednom se povećala količina neviđenih inteligentnih bića i kontakata. Mi smo sad u situaciji da se nadamo da će taj Deus ex machina biti umjetna inteligencija i da će kad ona dođe spriječiti rat Amerike i Kine, ne dozvoliti da se to desi, samo što to onda nećemo zvati Deus ex machina, nego Deus machina se spušta i on treba složiti tu situaciju. I ovo je sad naprosto trka. Znači, zbilja, da li se priprema veliki sukob? Ako bude ogromne mudrosti, neće biti. Ali te mudrosti baš nije viđeno puno okolo.
Znači da, može se desiti. Da li se može desiti da to bude najgore viđeno do sada? Odgovor je čak i da. Znači mi znamo da u svakom procesu, u svakoj mreži, čak i svijeća, kad gori onaj zadnji plamen, svijeće je jači nego normalni. Kad uleti meteor u atmosferu, završava sa nečim što je termalni bljesak ili završni bljesak. I naša civilizacija će vjerojatno imati taj bljesak ili vrhunac homo sapiensa će biti neki bljesak, znači neko drugi ići dalje. Da li smo glupi napraviti taj rat sa robotima, dronovima, kompjuterima i sa svime? Po svem onome što znamo, modelima koje imamo, veća je vjerojatnost da se desi nego da se ne desi. Slušatelj se bavi autima i nije mu jasno kako su varali na emisijama. Jer ti staviš sondu u auspu, daš gas i mjeriš. Samo što postoji kompjuter unutra koji gleda da li mu se okreću kotači. I ako se ne okreću kotači, a neko daje gas, znači da je na tehničkom ispitivanju. I onda podesi smjesu da nema ugljičnog dioksida, monoksida, dušikovih oksida, da je sve perfekt. Posebno na dušikove okside. I kontrolira se. Ako se kotači ne vrte, netko testira, vara, spusti snagu i promijeni smjesu. I nije samo Volkswagen. Znači, oni su uhvaćeni prvi sa prstima u pekmezu. Onda su našli da i sve druge kompanije su prčkale sa kompjuterom i sa ispitivanjem. I onda se mi zalažemo za društvo gdje će nam kompjuter, odnosno umjetna inteligencija, određivati šta je dobro, a šta nije. Ovo nije bilo umjetna inteligencija, ovo je bilo softveraš koji je dobio zadatak od uprave riješiti da se to ne vidi. Ja rekao da, šefe. To vrijeme i ta rečenica da, šefe, mislim da poznavajući našu povijest nikad neće izblijediti potpuno iz nas samih. Rekli smo Deus machina. Da. Američki zakon o odobrenju nacionalne obrane za fiskalnu 2023. godinu ima neke nesvakidašnje stavke koje recimo nude zaštitu zviždača uključenih u reverzibilni inženjering tehnologija NLO-a. Christopher Mellon, bivši zamjenik pomoćnika ministra obrane za obavještajne djelatnosti, analizira je to, implikacije tog zakona. A lot of discussion about the whistleblower protections in the legislation, and do you see that over the next year or two that it's likely that people will be coming forward with information provided to Congress, and how likely is it that that will ever become public? That's the other big question. Yeah, we have legislation pending right now that not only has this important whistleblower provision, which I'll talk a bit more about, it requires a review of all historical documents from the intelligence community relating to the UAP issue all the way back to World War II. It requires the Defense Department, the intelligence community, the Department of Homeland Security to review and identify any non-disclosure agreements related to UAP whatsoever, and to submit those to this new office that's being created. It also includes this extraordinary whistleblower provision. So what they're saying is that notwithstanding any secrecy agreement that you've signed pursuant to the existing executive order which governs classification or the Atomic Energy Act, regardless of any of the above, if you have information regarding a classified UAP, U.S. government program or activity, anything having to do with recovered materials or collection or efforts to conceal this or to manipulate public opinion or anything of that kind, this new office is directed to create a secure process by which to receive that information and validate it and report it to Congress. If people have concerns, it's noteworthy that this legislation stipulates that if in the event that there was any kind of retaliation against someone who does come forward, they can sue not only for compensatory damages for any lost salary rating, they can sue for punitive damages. So if there's somebody working at Lockheed Martin on some program and they come out through this process and Lockheed Martin were to try to do something, they could also get a court order to overturn that and to remain in their position until the issue is finally adjudicated.
There is also Inspector General protection available to these people, an incredible, unprecedented opportunity to at long last get to the bottom of longstanding allegations, perceptions, rumors about what does the U.S. government really know about this topic. The whistleblower provisions and that information will remain in classified channels, but it will be delivered to multiple committees on the Hill and to the congressional leadership. What they do with the information at that point is up to them. So they have procedures and they have the possibility, if they want to take the information public or to declassify it. They're rarely used procedures, but they could do that. They could decide if this becomes a reality and they get confirmatory information to go to the White House and say, you know, we can't sit on this. You've got to come to grips with this. You've got to tell the public. We won't know until we get to that point. To be where we're at today from where we started is amazing. It's absolutely miraculous that the U.S. Congress is stepping up on a totally bipartisan basis. Both houses of Congress and both parties are behind this legislation. Yeah. That's pretty amazing. What is motivating the Congress to recognize this? Why do they think it's really important? Is it only because they think this is some kind of threat? Or is it something more than that? These members, like the rest of us, they're deeply, deeply curious, right? Everybody wants to know. They all, you know, you hear some of the members coming out of the classified briefings saying things like, wow, that's whatever that is. I don't think it's the Chinese or the Russians or it's, and we know it's not us. And so many of them have this larger possibility on their minds, and they're fairly open about it. Or are you personally aware of cases where UAP have been detected operating in space or underwater by these or other sensor systems? Okay, so yeah, this is where I have to be careful. One, I could say, yes, there are incidents of that kind, absolutely. Incidents continue. Right, we need one that shows something coming from space. Yeah, well, you know, this is so interesting because that's definitive. You're really hitting I am so with you. And when the House Intelligence Committee had their hearing, I contacted some of the staff. I wrote questions, posted them on the web. I sent them some questions. And the number one thing I was hitting was the space issue. I remember. Because if we can demonstrate cases on orbit, nobody can say, well, it's helicopters or it's Chinese lanterns or it's swamp gas or something like that. Right. And it's the Air Force initially, to get back to this theme of their resistance to discussing this issue openly, they actually were telling the Congress in the first few years of this process and with these reports, well, we don't need to tell you about anything on space because UAP stands for unidentified aerial phenomena. So notwithstanding that they were playing, I'm kid you not, I'm kidding, this is absolutely for real. Congressional staff have showed me some of the, I've seen some of the correspondence on this, and they were playing that semantic game and hiding behind that to not have to address this issue. It's a really important question. I think it's something that could help bridge the legitimacy of the issue in the minds of the broader public. Because even when we have the U.S. government saying this is real, and even when we have Aegis-class cruisers tracking these things, and we have Navy pilots seeing them in broad daylight as it's being tracked and confirmed on radar, and we get an infrared radar, there's still people saying, oh, it must have been, something else, or one of our secret projects, or something like that. And I think if people could understand that this is happening in that venue as well, that would have a big impact. And I hope they will continue to press for information on that, because I don't think they're getting a full read yet.